Health Center for embazi yashikireho aha Municipal Council naho mbagira ngu embazi yashikireho tiho na Bwizbwera Health Center for okweyo na embazi yabashe kuboneka tiro n'abantu ba Ruwero Guru hamwe na Lira program omushaho wawe herizoba twatahisa omushaho Dickson wasasira ntugamba nshonga ikirize kwata abantu omutamanya kandi okashanga barga no magara genseji abo kugira ngo buri tubamanya ombwire enshonga itukuzagamba hekireki ni blood clot narishi kushanga ngu eshagama yayekwata ombiri ombicweka bitari bimwe na bimwe twegiteho tubase kwantwega bingi na mnonga uko buriro buri kwija no kumuntu yakubasa kubumanya kaya nchire doctor yakora haba kutureba tayari wese wabana mnonga Olivia abarebi ba Tayari West mwasiba muta webale kuntayisa Olivia kuko agamba ne banyita Dr. Dickson ni wasasira ni nkorera Doctors Case Medicals Rukonjire. So Dr. Nicholas Dr. Dickson Yes sorry Dr. Dickson enshonga ya blood clot nashishaga makwekwata nikimanisa cy'umubi. Okay, so ningira ngu Olivia hinobwo birori yaho kahorra nko umuntu yanatambura yayitera hansi yakabiraho ninga abira ino kuguru kuzimbire kuyabari yaho baza kumutwara mwirwaro bumono mu cyaro umubyaro byitune banza bamushandaga yamara yafasyo. So eshagama ruhanga kajihanga kugira ngo buri kanye bene tambura omagara ezo muri buri kacweka kona ko mubiri etware yekirisa na oxygen esheme kweri nkamizi kugira ngo erabe muri buri kacweka kona ko mubiri akace mnonga chonka hari bikubaho ngo kuturarebe ukashanga eshagama yayetuguta yayekwatera omumisi umwesheme kuba netambura abamwe bagito kwetuguta abamwe kwekwata kurugiriraho kuba noruga dere kimara kwetuguta hati kituma yareta mu complications ngeze turagambeho ahabo kubesheme kwa netambura kungabone ngo yayekwata tiyakigireta tiyakitambura abareba Tayari West ni nyenda ngo bacimanye ngo okwekwata okutinkumanisa ngo yo no magara ne yayekwata ntiyekwata akatongo kamwe kati akacweka kigazo musi kananka indije gumizamu netambura nango umo shanga yatanga kusindikana kire kigize kita ekitubusa ahicha hera nibwo manyiso bora afune eshanga meji okwekwata rashi blood clot ikizeyo kuteganisa abantu ba myaka ki twaza chinte cha statistics narishi ukukwa kutugira ati abantu b'emyaka egi amakazi narisha bashija abantu bombi yangebi twendo tushoborere statistics za blood clot ezizeyo kukwata abanyegando bwate. Yeah, so ohireho abana abakuba bine sickle cell blood clot so bwiro bwingi nizikwata abakuru. So omyaka eitweta reproductive age y'abantu abakijyo mu kuzara kusinga munongo mbachara blood clot cells zikanyire munongo kurwa myaka 25 okwisabyana n'etano kandi zija zikanya ombachara kusinga bashije abachara ni bachira kwatwa blood clots munonga okusinga abachara kandi nabazo tunakutinisa rero tukija twayongera higuru hati ya ratio abashija n'abakazi abakwatwa blood clots bija bingana ntugira ngo ombanta ababine emyaka 25 okusaryana n'etano at least abantu bana harigana that's 4%. Umuntu ine ucweka bona harigana bo kwatwa ki blood clot yabari omu myaka ejo then ko kwija wakora hati kandi incidence yiyongera oshanga ngo at least no bucweka 15 harigana o 15% zo kwatwa blood clot cells warenga imyaka 5 yiyongerayo haza ninza kushobora habwaci. So twaenda kugamba blood clot cells iriyo mu bantu ki twiyama abana ohireho barabinagamba basiko cell kunda hika ebikuleta eshagama yekwata ninza kushobora habwaci siko cell. So ohireho abana abantu abakuru nibo kucira kwatwa blood clots kandi zikanya munongo mbachara twazo mu age kuzara 25 kusaryana n'etano
konko cyayongera higuru ushanga ntwinganisa risk ninga katezo ko kwatwa blood clot cells. Umbantu abo ngo kwashoborera bakushira kutunga clots narishishaga makwe kwata na binte eshaga makwe kwata nshira kuretwa ci ibinte binje biri kuretereshaga maye kwata umubiri kandi umwe twija tukareba bamwe yaza stage ya mperu yargo magara gensage. Yes, so twine nkoko nagamba ruhanga katwishagama twahanga twineshagama shimikwa netamburo magara chonka ombiri no nekinte kikwerinda ninge kikwe defendinga. So ishagama yibatwire eshemeye kwa ne clothinga umusoguri ugweri mugwi gwa hutara. So nico kureba umuntu yakutema ntihaza kujwa hamaraje hata hesebe. So iyo ni mechanism njanje bazango ishagama yaye kwata yayitece kine cyazanka hi ahamusi. So twahenda kuzaha causes ico kubanza ikinkwenda ngo abantu betegeza barebe batayari west ni okutara kw'emisi umusi kutara. So okutara kwe nyenda ngo twiyemo kugira ngo bakutema kureka emisi yitwina nayo umunda ne basa kutazibwe ibintu bitari bimwe na bimwe nk'abantu abakabine pressure koko bene pressure emisi turere gukire ne korahamani mingi. So umunda ni gubasa kushatuka kace munonga hati gwashatuka kachako abo kugira ngo ishagama bakajihanga kugira ngo yahi areba ha kutaregireta clothing ninga yetugute ehite hatetanike clothing ereta wagira cloth umumusi ogogwa gwa hutara twaruga ha kutara kw'emisi twija turebe kintu nka ishagama ubutatambura wazo mu mbera zona ezikutuma ishagama itatambura ha speed yeshimekwa netamburaho ico kureberaho nk'abantu bakusitama ubwire buringwa na hataba kutureba mwene bacumanya ngo bamwe bineshonga zo kugira ngo yasitama mu basi ku rugar kunjiri yaza kwika Kampala ushanga ibigere byaze bita byazimbire abo kugira ngo shaga mate kutambura kukwesha ndakwa negirata netambura. Abantu abakuba binenda abacara binenda no cumangu mwene mabazimbe bigere then nine pressure mu abo mwana na umuntu ari no bulemezi bwinji. So jeshagambe kuzo maguru okurugaye kushobora kutemba ushange ino bulemezi korecho hati kituma yazo maguru yaguma mu kumara ubwire buringwa hati kija kituma yaye kwatirayo hati uje kitota ngo ni DVT deep venous thrombosis ninga emise ya maguru yaza mu clot haza nangwa naho ntakarengireho ikintu cyo kizwi cyangwa kitwine munonga umucyara nabagabwa zimbire bigere habwenda hati hakiza mu clot okuguru ko yongera kuzimba bwaci ahabwa clot konkata kimanye hata kimuka yaza kutambura kikirugwe cya habirombe haha hatabareba umucyara yetera hansi yakomaho. Okay, umucyaro ko mu mbere zitwe bagira ngo ngo murogire ninga hine cyuba mutire. So eshagama okutambura kuce nkaba bacyara binenda ninga abantu bakusitama ubwire buringwa nibatumeshagama yayikwata okizire kureba abantu abanda bine emisi yo maguru emisi mihango nebiri nkenjoka ejiyone turejwire muki eshagama njo tugira ngo aba bantu yayenda kutambura hati ntotune kuma stockings ninga stocks ezirwaro kugira ngo eshagama takaye yongera munonga. So ko kuboyi neje emisi nabwe no basa kugira clothes aho kunkurugaho nzaha bintu nka embazi twine embazi y'umuntu akobaza kwa namera eyo kutamba ubwiro bwinji obundi ekamuletera akatezo ka clothes. Okay, common ne bajaho na family planning ezeza hormones zeze bikatonachi nzibasa kukireta konkate naje abantu batakoza family planning wahikiriro mushaho nama yo kana girota no itaga konka bakashanga kajya katezo akako twineho abantu abakurwara ensigo ko kurwara ensigo orabarebe nazimbire wena chonko wiyero kuzimba twineho ekinde kikweta ngo potassium ekirisa cyo mushagama ekibakweta potassium nchoro mu nsigo zonka. So ko kuba urwire ensigo cyamba sangwe sigo zatu zikushoza potassium okuchondoza ninga science ne yereka ngo wagira potassium yahiguro mu shagama netumeshagama yekwata. Okay, abo kuba nayo ne kirungo kimwe kikutumeshagama yekwata ko kubota jine hatojwa munonga konka ko kugira potassium yahiguro munonga etumeshagama yekwata kitararire hati nico wakora yekwata. Ndi kuhendera twineho ikindi kikweta ngo family history ninga ubutonde
so science nereka ngo hari abantu abakuzarwa obutonde bwabo ushange shagama yaboneye kwata speed. Okay, niko mwahangira umurayini yawe ushange shagama ne kwata speed. So tugeta mu family history of clotting disorders. So nicho tukureba hati actually science itwine na modernity. Hati ntubanza wijana hanti nento ine nkendo mundu go kumanza tukora clotting profile turebesha ngamone kwata speed wabo ine gender utakija kugira clot. So hari cyo kweta clotting profile. Buri muntu wena shemeye kumanya clotting profile ye at some point ukamutinyesha gamo yangerije because nobody yawushanga no tamburari bomo ishayo neshaga mwene kwata munonga tokucumanya ahabwa akatezo ako ka family history ninga obutonde. So niko nabasa kusummarize nganto ebintu byo kubasa kutumesha gamo yageta yayikwata omisi ebale. So ne bichweka chebyo mbiri ebiri akavuko kugira clotage narishishaga makwe kwata. Yes, kibuzo kirungi munonga akwanje kiratu yambe kugira ngo tumanye no bumanyiso kugira ngo umuntu yaba yala chapa hamanye tininga ni clot. So number 1 namaguru ekikusinga yo munonga emise kusinga yokuza mu clot neyo maguru kutandikira ukushumife ahabwaci abagoja ngushaga mayete yine kikugitambuza speed. Actually tukutuba bintu mu matso kugira ngo enyameza z'amaguru nizo zikora nko mutima okusindikeshaga makuru gahanze. So koko botakuzukoza nkaba kushitama munonga ninga abantu abakuba binenke mise inagambaho then obwiro bwinji ekyoke kikusinga yo kwatwa clots no maguru. So eshaga maneza yo yaza kurugaye yanga emarobwire tarugireyo hatekora clot hatoshangana ndije yanaza ete kurugayo hatoshanga kuguru kuzimbire. Okay, umuntu ajyatisha nasikire mbirenti batandika mu bamushandagane ngaba muhumbazi gwa butosha kumba ine mu clot. Na nabantu abakubyama munonga nk'abantu bakaba bedridden nagamba abantu abakurwara insigo konkatu n'abantu abakurwara ubundo burwire bukweta kugira ngo buri kanya ryo mu kitanda ku mali sandi ibiri nabo nibakira kwatwa clots ezo maguru aboja ngo ishaga mate kutambura. So kutukuruga mu maguru tuza omise yo mutima hamwe na n'obwonko. So emisi eyo mutima niye clot kwa kuzo musogo mu mutima nibo kuranga umuntu yafuna heart attack wabo tari ni rwaro then at least tokamara hishahibiri because ejemse kutwarishaga mu mutima umutima ni gusindikeshaga matuko konkana go gwine misi ekugurisa. So ejemse ko kuza mu clot yigara hato shangenya mazo mutima zaburwa oxygen zabura blood. So tukabasa kusindikeshaga umuntu just na korapsinjiraho atakwimukaho. So endije mise kusinga kufuna clots neyo mbwonko konkecho tukize kukireba munonga ombantu babiri abantu abakuru old people aboja ngo misi yabo nemaziro bwire netandika kutaro munda etuma yayeretera clot chonka abacyara bamazire kuzara namweno no kutera umulanga abantu abakutuleba bo mazire kuzara okusinga munonga kuzaraji abamwe nazire nakurunji konko mu the first 2 weeks agira umutoguri very severe umutogwa mano gwe no wenda kuguraguza uhikire because ahabwa hormones zire entamza magara izikuba zitumire umwana yakora weka kumuzara izo nzo zikushira kuhindura birungo byeshagama bikatuma ishagama yayikwata. So umudyabo bacara bakaba bamaze kuzara tukize kushanga clots munonga umutwe mbwonko because ubwonke misi yamwe na mwari memisi ejeta kutwara speed especially eje kuba neheshaga mu bwonko ikwenda kujigarura mu bicoke bindi byombiri. So kwenda gukora samarachi wambuza ibicoke bikucakuza mu clots no maguru umutima hamwe na no mbwonko then clots zo maguru zo no bwiro bwinyi zihenderera bihaha. So nico nani njango umuntu nabazimbiro kuguru harimo clota kujumanya hati yimuka kutambura eshagame yesigeta ekisindi kampora kigenda cyendera kahe ombihaha tujango umuntu yaje kikweta ni pulmonary embolism emise yombihaha eyigara abo akoroti yarugankahi omaguru. Yes, baba mnonga uchitwinesha heji kan kampamniwa basakwana umanya ekyenyine cyo kujango umuntu eshagamane yukwata nikimanyisa kireka tubanze tuze omkahumboro kache mnonga ntugaruka otargata yari west.
Bulungi mwami. Akahoho kararugokwe kukaransonasona nkunyije na bene iwe. Hati turakozesa sabundi za Wandazi. It is okay, ndebire wanyirira n'abana batakeyagura. Kambanjurire esabundi za Wandazi zirimo ebirungo by'omuhendo okuhumuraje no kuhwero kumaraho burwire bwo mubiri okananuka okanyirira. Aba Wandazi beine Wandazi medicated soap nerwaniso bukoko aha mubiri beine Wandazi herbal soap ibyo kweyaguza rugusyo wacha wewe beine Wandazi baby soap ejineri ndaje mibiri y'abana ejikwata mememe. Aba Wandazi beine Wandazi black soap okuchencho burofwa mu mubiri okasigarura bobera. Aba hoteli na guest houses mutwarira abajenyi banyu Wandazi guest soap eina kahoho karungi. Esabuni za Wandazi ziryo mu maduka gono mwihanga omu retail na wholesale zikakakasibwa na UNBS abo byo mutindo. Abariko no mbwinji tere simu noti 383 gura hati. Wonders, always wonderful. Kurkayo mkahumrako yumri vuatari wasichum programu mshaho wawe nyine Dr. Dickson nuwasasira kandi ntugamba hanshonga yeshagama kwekwata twenda gumza mukumanya omuntu kuyakufuna ekizubu akabasa kuba natungata obujanjabi kandi na washimanya kare nubasa kweyambota kandi no muntu kuyakubasa kwetantara ukushanga ngwe shagama yawe kwata umbiceka mwe ibyo mbiri. Haronka first aid nashisho umuntu yakubasa gukora uko wagamana mnonga kuja ngo umuntu nazimbebye umuntu yazimbebye ashemirire gukora cukure ngo shaga mateye kwata mnonga just first aid. Okay, so yabazimbiro mukuni umubindi tuko so wabazimbiro mubindi nshira ngo buri muntu ozimbire bijere ashemirire kubireka akasturu. Okay, wabashitami you put them up. Wazo mu kitanda obehereze piro kugira ngo eshagama at least base kugireta kweyongera kutambera na no kurugayo konka wabo ozimbire bijere then ukabo kustama ombasi ninga nkoko nastama kumaresha hibiri then no yongera chance zo kufuna clot. Now katugira ngo wazimba okuguru wateka ninga wasuspecting ngo ejine blood clot. Okay, then ntugira ngo wasuspecting echo kubanza byona tosheme kutambulira hakugurokwe otaka kutamburaho funechkoni ningo zo mukagari ninga bakukirize ozo mwirwaro waenda kutamburaho kurote joneza kurugamo nehende rombe ha. Okay, clot yaya zo mutima real first aid itumwirwaro ntubeza oxygen na nembazi konka yari mu cyaro nkahale the first aid yo kubasa kumuhereza no kumwirukiza ngahi umwirwaro ako atine kintu cyo kubasa akora. Stroke ni cyachimwe wamanya nk'umuntu yagira stroke abo ngo yagira clot yo mu bwonko then first aid number 1 no kumwirukaniza umwirwaro eriri hihi. Umwe ninchira ko mu program zeze ninchira ko habarana n'abashaho aba community health workers mwe n'abantabine clinics za hi n'abantu umuntu wasuspecting ngo yagira stroke icyo kubanza kumuyamba number 1 ni drip. Osheme waza kumuleta mwirwaro erima bashabo kumuragurira iwe nko mushaho wambanza hoba wamuhire ngecupa nk'itano zaci za drip drip yabutosha nezikira ko yamba munongo mukurivasinga stroke. Wabo diyokwe uri community health worker bakakuletera umuntu ukateka ngo yafuna heart attack oxygen. Okay, ni mangu hati na health center 3 ni haro oxygen na clinic senyinjo ko mgenza zine oxygen. Treatment number 1 ya heart attack tiguru mbazi gwa pressure iwe muhereze ki oxygen then ronde ambulance bamutware umwirwaro abo muntu ko basevinga. Yes, abantu bacirize yo kutunga bishubaci nashi ishitwa kwesire myths and misconceptions ebinde bukwata again no kugira ngo eshagamane kwato mubiri konka abantu babara kucenga bashitwaro kundi kandi batungo bahabzo bitashikire bahendera kana magara gabo gajiro mukabi kandi kuntugira ngo bakakimanya kare bashirirwa bakabene batungo bujanjabi ubushikire.
so itarwe ko mbyara mu nibyo ko ngambira ngo bamutira itarwe kuburyo kazimbo kuguru ngugu bamutire ki irogo ngo bamutire itarwe. That is the common language tinkumanya hano male ankoro kuva kugeta konkito wito muri kigezi n'abajyango bamutire ki itarwe. So ushanga ngo nitarwe batandika bashandaga basige mbazi bagira batanangwa hati na haraha hahurire bahutaza atandika kugira ki ebironda kumbo munda haramuci harimo clot. So ijo ni misconception number 1. Misconception ya kabiri ngukira kureba kusinga munonga omubacara benda nibagira ngo umwana byamire kubi. Ushanga woyi no kuguro kuzimbira hato kwatanga kuzimba munonga ngo mwana girata ngo yabyama kubi ngo yashitamiro kuguru. So umucara yihangana abamwe bagira ngo wenda no kugitera amizi bagira babona amizi gakutagata bakagira bata kunyigenda kumba ine muki ainemu clot omwe omaguru. So then of course abanda bakwato heart attack is clots zo mutima jya ngo bamutera amahembe ngo atirwe ki amahembe. So ibyo ni byinshi zire kureba umubanta bitwanturagura mu community zo kompaho. Clots nizibasa ko gurumu ntachiri. Yes and yes okusinga munonga ezeze nagambeze kutwa time ezo maguru mazima right now tunembaze bakutera clotage akacwanyagurika twine surgery vascular surgeries bakushanyaraza bagironda hero musi bagihamu ko kubozimbirwe bindi twine technology bakweta ngo Doppler ekugire bakagira ngo ni clot tarochimbe. Actually wakomwe waro test yitwa kubanza kora munonga nitweta ngo ni Doppler ekwereka uko ashagame kutambura rene bareba aheyemerire aheye kwatire hata huno bagurira bakashemeza bakajihamu ukabakurunja munonga. So treatment yayo nerugaha kushemeza kusinga munonge message yo maguru tuzambazo gwe kikato guba kutera gukahwereza clotage kacwanyagurika kacweka mizi ekabura gukora kubi then hamwe na no kugira ngo abamwe nabono shanka clot karikache kari stuck hatumuhereze mbazi kagumani kahwerera mpora tukamonitoringa tukora za Doppler amara aba kurunji munonga. Okutambira clot says Olivia tukuchira kutamba ejeri Mungu yarugamo then tukakureka ntugaruke nyuma tucondoza tumanya risk ninga katezo akatumire wafuna clot ejimba kwe kuberienda nigeriye mbazi ya family planning ninge bindi tubyiyaho kwe kuba eri yakatonde obutonde na nakigambe ngo abantu amwe ushanga obutonde bwabo ni butuma bafuna clots then tukumbazi gwa lifetime ushanga no mirombazi gutuma ishagama yabachi yaba thin etabasa kwekwata. Icamuhero okutamba clots okizire kureba mu manta ba pressure namwe nabakutureba bakureba tayari west ezeshaha harabanta bakudyumbazi gwa pressure konka tukabagitero aspirin no beta ni cardiac aspirin no bajumanyate na no mudugana bajumpa echoline no ntiyata echoline nga cardiac aspirin ejo bagane yamba kugira ngo eshagama yogo mubiri wa pressure egume ecwekira mizi etakabasa kwekwata. So ntwe nangu gwaza kutara ishagama yotakubasa ujota kwekwata nico kwa ntubahereza aspirin obwire bwena okusinga munonga hati antugeza buri muntu ene myaka 5 gara higuru wagira pressure tukwenda kumayano ndakugira kurota ofa kuboine pressure oryo myaka ya higura 5 gara kahiguru nibakwakajuma ka pressure bakongera kachi aka aspirin. Yes. So oburiro bubo bweshagama kwekwata ndubasa tutakubwerinda mde activities ebitukora burijo kandi no mungi yitu na no mu miturane yitu nk'abantu twakubasize kwerinda kujya goshagama tiyaye kwato mubi. Yes. So ninza kuhereza obuhabozo bwo mu bice kabiri abantu ababutosha abarimo Olivia abatari bashaho na nabandi abantu ababo no kureka ngo aba active ninchira gambira abantu bwanoza Kampala ushemerere ko basi yahimena ni ushorojota utambulemo. So eshaga meje yife no kureka ngo yagireta yagumane tambara so no kuba active ombitu kora tutakaba abantu bokushitama aho karuga kashitama karuga so exercise ne yambeshagama okwiruka omagara. Echa kabiri mbanda babutosho ko basa kwerinda clots no kureka ngo amanya eshagama yo kukwekwata nagamba kinti cyo butonde
so abantu akushanga no wasa kushanga wazirwine ubutonde obukuteka akatezo ako kuhereza clot kunkato kucumanya so ubuno ntambura habom ishayiro njeta na exploding so jezaho ochebeze umanye ishagamaye okokwe kwata abona abantu ababutosha umarwaro wabo ino mu rwira rya kitanda bashobona bakunde barebeka ngogo mu rwire as soon as possible ya rwa kitanda okay atandika tambure yabiragira rembire ukamuhereza mubaze biro bibi atandika jata atambure aba operation hati nk'abacara benda bakuzara izobe iri kurugaho twakushemeze zo nyinshi akare ushimekwa no tambura around kugira ngo takagira clots then abantu abine pressure abine shukari abine sickle cell bashimekwa bari hambazo gwa aspirin every day kugira ngo shayo no munda haje umusigo ajya igwa hutara ishagamesha ishangota kubasa kugeta kwekwata then ushange wairinda clot cells bare mnonga wabasa kuba natureba ekireki kandi program yaba iri mushaho wawe umuhereza n'abandi Olivia Kamsime n'abanye Dr Dickson nwasasira kandi yabasa kuba natugesango kore exercise nyeshonga nkuru mnonga kandi umuntu owakufuna ekizubu cyo kushanga ngushagama yaye kwata ushimekwa no yirukangira ahiraro wareba nko manyiso byatugambira ukushanga ngo kigere kimwe cyazimba ninga yine pati yo mbiri ezimbe yebeka ngo ahirwaro bakwereza obujanja bibukirikare kandi wo muntu ori kutura no muntu wakubasa kubaye n'ikizo cyo kushangishaga mayene yikwata rebuka ngo butosha mwirukanza ahirwaro ubase kurinda amagaraje bukirikare kandi okucebezo butosha naco n'ikintu cyukuru munonga murareje ikambendezo ko yara kurunji kandi okwisyango ishitongere cya National Medical Stores mbatugira ngo wahati embazi omurimbara abashe kubana bagisiamu na mnonga ahari Municipal Health Center for otireho na Bwizbwera Health Center for kando kweyo na embazi yabashire kubane kayigumizamo ochebere ha website yabo National Medical Stores umanye embazi yaba yashire omchanga cyaho murare kurunji program imshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.